naon sa siya ka di isuk-isuk siya. Santai mang, orang wae dengan si Acul doang. Aya molor kene, aya naon Cil? Itu arek ngajak bulin we. Cil, pangmalikeun aing udud ya. Aing sebal ya. Oh mang. Ya. Ulah teuing sia. Oh. Sebelum ya, Gimana? hari si aja musuh mah di sawah tuh belum teuing tuh. Ayo, anyo katusupna tadi mah. Buruan cel lah teuing bisa nglut eraeun. Kemana itu budak teh meuli udud teh meuli kuliah. Material sudah. Kayak naon sih Pak, ini gandeng amat. Ini kos manuk kakak tua, ayo buka tunggu teh, ngeganggu batu kesare wae. Aing nungguan si Acil meuli lila meuli udud. Mana buah budak teh? Tuh mereka nggak sedang cel. Oh, aing kegandengan ku cumur bapak aing ya. Ah pas lu tanya kawas sia cumura pas kumaha. Oh iya. Pas ieu non cabe digoreng kepelontokan. Bawaan lain sama. Jika nama gitu cel. Pusing aing. Geus aya mah ulah dipikiran cel. Mata botak lu aing di pikiran mah. Geus aya mah ulah dipikiran we cel. Mending urang museup yuk. Masuk ke mana? Museup ka sawah atuh ah manya di material museup ari sia. Ah Kirain ah. sukan cul tahun hari apa aja nak. Ayo, tapi yang kudu ngomong lah kakolot aing ya. Oh heula tuh ngomong heula we ka kolot sia. Udah mereka musik dulu ya. Bedeng Cul. Lamun siapa panggil di jalan, si Acil. Di jalan, aing nungguan udud. Siapa? Duh, iya budak tidak amat sih acul teh nya. Ayo mangat atuh mah. Syarat museup apa arek kaundangan tuh? Kayak bluta pukul aing. Oh, oke siap. Ayo. Siap. Ayo. Si Acil ke mana lila amat ngadaguan di tadi. Tangan ada juga nungguan aing lah teuing. Jalan teh. Nah, Tadi siapa di mana lila amat? ada yang nyoba tusupan heula. Nama saya. Ayo. Cil, namun menang dulu tek nang geus. Aing menang apa yang guru ku aing dulu teh. Dulu teh anjing teu nyanggut-nyanggut. Molor keneh sugan. Menang mah ya. Sugan jajar heula. Bae si acul di sangat. Wah ini kan ah. Ada itu ini nama kan harus dulu. Oh, no. Woi, saan nung bayad dok tadi?
Hoi, seker naram di darinya ke marodo apa kenal sih naruh krokos gitu. Maksud tengah dulu aing keur naon? Cil, sini tangan ke kolot aing tuh malah ngusep siapa hal lain. Sing diomongeun ongkona sih mah malah ngusep di kita teh. Yo ke sore ngusep itu menang-menang tuh mah ngak balik. Cil, jangan mangborong gracia. Kalau sorangan mangborong ngomong ada ke kumaha. Jadi kita malah ngusep sih. Tegal sih ya. Mulai baik. Yuk balik. Ah. Lumayan ya. Jadi kan ngusepnya. Udah ketemu menang-menang tuh ah. Bisa ngusep menang-menang. Kan dia lah. Balik ke makan ya. Ayo, masuk balik ya. Nah, woi. Barang-barang baliknya. Mana budak kecil lah. Udah ke mana boy teh? Mang, ini sakil tuh. Acil. Ah, Anak saya Acil. ente aing beli udut, beli lila, material sugan. Tadi aing nungguan buat nundutan coba. Wah, sama tiga anak. Nipu amang sama. Oh, apa joge? Mak, gua aing kan datang tadi si Imah. Rak leumpang tadi. Di warung suka dia. Banyak omang ah. Tangan sorangan lah tadi. Yang gos aing yang sorangan lah. Oh, kepret. Goblok eta kolot sungura. Mana budak teh? Kalau Allah jangan tinggal. Mana gua? Andi gua. Hei, hari sia anjangan sia we udah belum kemana? Kalau mau orang kita mulai udah di rumah mangnya. Siapa? Hari sia Cil. Bener-bener Sia lamun dicita ku kolotek kudu langsung dilakonan. rengek tak sia Cil. Ulah kos ieu mata doraka sia. Acil di mana? Ah, di dinya aku aing. Oh, di kita malah mantau memang ngusap memang. Ah, benar-benar ya benar. Duluan iya. Oh, Oh, itu sih Kang. Oh, jangan Bang. Ayo, Bang.